Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinikilong ki khubor bam da kasni. Kakartong yakun election na kaseng National People Party ka Dr. Emprin na Shillong Parliamentary kalawan ban pensngopat ba bakap yang snobhai ka jeng terwa jeng kaseng ban longkum kakartong barkan buat ikidin jat jeng pa jongka uba Peter G. Marbanyang bam kwai haduar ublay pensngo katay kakartong. Ya ke Dr. Emprin Emlingdo lasenran umas nyau bhalangdhar, Deputy Chief Minister berubah Hamlet Song Ling nongelam NPP. Ke Dr. Emprin Emlingdo habai thu ke NPP ke don jingkerman banjob ikani ke election na malayale na kiriu kenthai. Ke thu bagi pat ba ki di ban thu ke NPP kamdan benta bar ke BJP ke don la ke jong ke bor perkhan banwan ke jingkel la ha ke jela bar ki pat ba. Kalau ongru ke ke basniu ke basyuken no klem dalap sabut ne penbut nam ya ka omla ban pediang namar kabalale ya ka babakla war ke yang bishar kampat la ban rai penram. Balik kita ke social media kan ai jing bishar maki ha ka bakimla ban tap vote wat ban penyat ya ke election kadai ke election commission ban penyat kumta ke social media kin batai start ya thu ka kong Emprin Emlingdo. Apakah penyele gat ya ke MP da arngot ki longkmi hakawan bat ketu Meghalaya seat ngasngau kalapan I lupa baki kenthai jungi kiladai lupa ki baklan ke jingmut ke jipkan ki baklan ke jingele ki badon ke jingla banyele bat ngasngau nginum sya kum ke jela wat pet jingi arngot kum kita ki longkmi ki bakapati ke penmi kapati ke penmi nang manginyo mangi banyak khana banyak da banyak keren bat ngangas ngau kajing thambor jong kenthai kadai kawai ka agenda kabadang yai ja wat ha ka jella ka jongi bro bat ngin pet ngori ka ni ka kam ban pen ba nginum sya bakan ja kat bala saudam jong ka jella Abdi begini isu apa pada Jingyalam teman jongka parti NPP Honorable Chief Minister jungi ki Honorable Deputies Chief Ministers ki jungi ki Council of Ministers ki claim no kini ki issues tim la ban muddur tang namar don baya khana balaklat ki issues baka sarkar jila kanum shim kini ki issues ban pet baki long do long snam hakabayadai ban ka amendment of the 6th schedule ngiru kum ka party bat ka sarkar lang baro ki party baro ki badan hakan ka sarkar kilaya menjur lang bangi hap banyo ya kata bakan ja ngiapan penklan ya katanap jo ka district council saudong jong kajela ka jongi ngi ladep kubur lang laya syong jingya lang lang kasudai ba ya kami minta ka parliamentary standing committee kalara ya ka kaipot jong ka sa parliament mangin budin ya kata yo pi mudur baka MP ne UMP kila ban penlong do penlong snam yiki issues jong ka state kalong ka babakla lada pijit yang kum ka candidate MP ka sarkar jongi kan ai bor yang ban ya kren ya kani kakam om tang ha parliament henry wat haki office sarkar ki bahe namar pinda pen ya kini ki agenda ki ja lenti no haki departments ki boper ka 6th schedule ipa jonga late ba Peter Marbanyang bam kwai hadwar blay idon ha parliament ha kapor ba ka don ka amendment jong ka 8th schedule Pat ha kata kapor ilayo ban ay bantalem bakaladai kapor ya kari India bakan itu lem ya ki kentin jong kinong snong ki barit pat aba piong bapin protect ya ka interest jong ki brew jong ki barit pat pet bapi pet ya ka tin katalit ay boringi itu no ya ka pet bapin pet ya ka culture ka jongi itu no ya ka ay borno ingi bat ngin yasan ya kita ki batmu ban pen tombor ya kata ban tuklar ye ki kam district councils jongi ban tuklar ye ki kam
ki bayahap at ka culture ka jungi da kino ki tenat trekam jong kino ki political parties kumba kalong menta kadon kata ka jing ya kren badai banum ai tribal status ya kita nganga ong ipi ka district council kadai ka council ka bala pen khamti lemba ka yele election ban pej ya kata kam tinggi dei ban ya da ngin ya tre rengkat namar ki MPs ki hab ban bot din ki shong ha Delhi kadai ke duty ke jong ki balik aku ke cakap ngidon kam ban bot din ni kita bat ka party ke jongi ka shem ya karai la katukat nehi bakan bot din ni gini ki issues lada ka social media ka hap rai lut ya ka san perthai ka social media kan rai ya kimokot duma hapokot ka social media kan rai ya kariam ka bet jongi kenthai ne karukom im kirang ba haka state ka jongi tangi bakla sibo tapi lah phai election no ha social media kat mo pinangwan tab bot hi siya po ka polling station but pijit ya ka candidate kabla itu tangi election commission tongin ya kren kita ki issues ki bayaha ngim don pod bangin ya dilute ya ka conversation jongi wai pangi dah get mangi don nak jong logic nak jong formula belum man tray kena mengin la man job sim jong pai ba kham tong di masa hakan diganti nak parti ni tray stom borba me sim yakini kelan ko kena mengin ya majority hakan selalu suatu juga ang so isipon rap ba kajala ka jongi ni pai ba kimpat pariang ya ka kasi ang pipi to kini kren kata di kadai kongres kading kren jong ka media nakapor siya kapor yung mag-impat accept lada kimpat accept kumno ngiyo banlam khamat ya yeah, kasoka simple. And our vote share is very much more than the other party. pikali ka jingkali pensyong nong dream kanya ka kumno ka NPP pat kalam khamat igani sarkar lada ka state kimpat accept kamam na long em Hagawai we pay the last election. Our vote share kan no. Laila san pumta. Bakat UDP kan has 290. That is still speak. How nimlak man yo numbers MLA. Bol ba ibarem by slight imagine 100 200. Tangga vote shares la di lepa ba la tam su de kata ka daw kung mangkandi ang lirupa la dai ka por bin said no la jong kan ni tanongi kata keno please member we are 26 member who's the second highest tell me malah bobon kinong pai ba kidang ya MP sumur turbi kumta ai ka kongres and unta ka duty jong ako ka MLA ka day ban issue ka kumba MP ba bet iki numbers ki ba job ka election kan no sidyo ka NPP ang taking yin siya keren you have to respect the mandate of the people what penrem nong tu yaw nung nong chok snong lem da yo ya kamokor jong kayeng bisa what penkela ya kata ka issue na marbangan ya tu ya pi ngi ki balet chakot ngitip ya ka jinglong ka jingman jong kata ka kes pila pon keno kapor kan sa batay ngimla mangi ban sumudur bet ba oh kata si ka jo kay lakanus naman tayo nga git ya kata bet yan talan nga ong ipi usiar pat ba kapat wan hi ka court ruling what you snap you know ay kinang pendan kam bakala magi no problem nga ngamlet siya karensan election banyak keren yang dikata namarkam day karensan banyak keren nganlet siya court kajaka kapan ngap ya kecing keren jonga